Naitan ka? Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naitan ka? Naibag nga oras yamin papagayam. Kablaon tayo man ni pagayam Diomedes Fernandez. Ken karakay amin anaaya tamang tartarabay karagti drama bay. Ket ita adtoy ti pakasaritaan anapauluan. Panagdadalos marag. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Talis dito yun. Kaya mag-agigay ng talis. Itay tayo pa'y ngagdaldalos ngam awan pa'y mat dagiti daduma. Panagdadalosan na po. Magsirwar kayon dito'y kalsada at agtitinulong tayo ng agdalos. Siyak akit, nagdalusan ti mabatbatugat, apo barangay health worker. Uwan nga rod tata. Kanayon mo't kit di amakitak anadalos ti batog yo. Kanayon mo't amakitak atunggal pa nagdadalos ket adda kayo latta dita ngagkarkaraid. Wenno agpidpidot kadagiti supsupot ti chicherya. Agyaman ma'am ta makitkita yo ti rigat kaw makitintindulong iti cleanliness. Wen tata. Adu kayo akasta. Ngamne. Adadyak makita makitinulong Sino ka di ma'am ti saan nyo makita? Ni Manang Belen awan mat. Ay way. Awan nagpaisaw. Ang saan abalen ta adu tayo mat. Kan dinalusanan dagiti kakadwa ti batog da. Basta panagdadalaws ket agpipin na tudun da iti dayta balay. Nadlaw kumatkit di dayta tata. Agam paliiwan rumwarinton break time. Ay, ngagpaiso. Numaladaw makipagdalos, umaypay la agpa-check attendance ni Manang Belen. Mas dawak matken kwa na. Pamagtalaw magtiirurwar na. Inton nalpasan ti trabaho sa rumwar. Nakapirma kayo ka di amin iti attendance? Unang. Okay. Ay, Lilibeth, ikam idan iti merienda. Juice, Tetra Pak. Ganda tay puto, Ay, daladawak muten. Agam nakadalusak itayon. Anya abanda ti dinalusan nyo, Manang Belen? Apay nga ada magdawagam. Kaskala diskumpyado mat no nagdalusak kuno saan. Oray saan na pa nagdadalos ka, dalusak adalos. Kadula tamot ti ukistikin di kada chicherya nga iregreg na kita aglapas ngo beng. Kasta ka di Manang Belen? Kawambat. Iso nga ilistak mo't at tinagan ko dita. Ayan na nga listaan tinagnagan. Adan ay di barangay hall. Angam saan abale. Ibagak tulatan anak ipagdalos kayo mat. Okat, jay merienda ngay mat. Ha? Sige. Mabit lang ta. Yalaan kailangan dita store. Naibus nga minan. Tano asino lang tinagpirma. Isulaang mat ti bilang ti may waras a merienda. Unay daytan kaka. Deda pa ipukaw mat no panagmemerienda. Ha? Apay ka din anang? Asino ti agpamerienda? Ni barangay health worker Iso ti mangibaga no panagmemerindan. Ti kayat kukumamot ako ipukaw damat tapnamuk mo tar aramidag. Ha? Sa bali mo ti pukpukaw da. Ta panagdadalos manan. Angam no merienda time ko di da mo ipukaw. Just kay. Saan da kayo nga ngayon ikan ananang? Inikandak mo kindi angam naibusandan. Inyalaan naklatan ni Jay Store. Ha? Una detan kaka. Saan niyo kuman nga inawat ananang takababain? Nang rona, saan kayo mat anapan timulong? Ay,
Uray, saan na ka napantimulaw? Takanayon nga dapid piduto ka rugit di ta kalsada. Unay daytan kaka. Pinasayaat kat isaksakbay nga ibagat ti aldaw ti panagdadalo si ti kalsada. Okay na, tapno makitinulong amin na bumarangay. Isungarod ti aramidon tayo tapno present da amin. Uray may salaang mo't ti may sa pamilya ti makitinulong. Un, ma'am. Sige nga rod apo tanod. Da kayon tun ate mangipakam mo kadagiti bumarangay no kaano tayo manen nga agdalo si ti kalsada. Abay dagita, di dalag dalos no kayat dati agdalos. Ay ka, ibagada mo atak no, makitinulong tayo. Kasla ka mo nagagat unay na narusana. Ay na, kabala mo tagkaraid. Nalagan laang mo na tatrabaho. Aw, di si kalata nga rodon ti mapanagdalos, mapanagdadalos. Ay ka agalternita mo, ah? No, itakanyak. Si kantumot para iti sumaruno. Ay saan, ah? Diyak kaya ti kasta. Agdalusak laang no kayat ko. Saan no saan? Ha? Unay daytan, kaka. No, pimido takitirugit ita. Sa anak to na makidalaos. Ay, saan ka dumatan ang merienda? Apay kinasaan? Muna akmutan na nagdalaos. Apag ka dito laang mo't nagpirot kay tirugit. Talo segundo laang. Idinto na kami nga agdalo si ti kalsada. May siya nga oras. Ay, ano lamin dayta? Basta no nagpidot ako ni tirugit ko na manan. Kat panagdalos na jayan. Ah, unay daytan kaka. Nalabsak mo't dagiti bumarangay ang magsidalos dita sungadan. Bay abida. Hinton makadanon da dito'y ayan tayo. Tumulong kay tumit, tapno makita da. Madula amin dayta. Agdaldalusak mat, nga oras saan na pa nagdadalaos. Sa bali da dayjay ananang. Iso mala pa nagdalos dayjay. Sagadam manuno pidotem tiruget kat makuna pa nagdalaos. Taloman wano sa nga sako, iso mala ang anadalusan. Ah, unay daytan kaka. Agpa-check attendance kayo mo't tapno awan makunkunada nanang. Ayure saanen, mapanak tulatan mo ka. No, alaan nyo ti merindaya, kasta. Nasa umaw. Ah, unay daytan kaka. Ikar kasi mo dito sa ako dagiti ko adita. Dagiti rurutan na dalasan dito yan. Dito ba yung mo dito sa gadam ito? Ay, pakilis tayo dagiti nagan nyo kakabsat Tapno amuda no mano titimurong dito eh. Un, ma'am. Kan tapno amuda mo no mano ti iyag da merienda. Agilista tayo ang kakabsat. Si kalatale ni tagilista. Tas si kantumot laang to maagiwara si timerienda. Ma'am, itong sumaruno apa nagdadalaws kat sa anak to makatulaw ta in kami di bagyaw. Ay, saan aparikot day tata? Tama minsan laang matalumangan kayo. Un, mat di Ay, ungayam. Ayaban nyo man ni Manang Belen. Tapno saan to manan ngagreklamo. Sige, ma'am, ta siya kaun ti mapan mangayab kan kwa na. Ay, unay daytan kaka. Sika, mait, masapul pala nga ay ayabanda ka. No mo mapanagdadalaos o may kamitan Agure kayo matatanagado ti trabaho dito o nagtibalay. Naimbagla ka na kayo taawan ti trabaho yaw. Agdalatabit akabsat. Kababain no saan tayo ang mapantumulong agdalaos di ta kalsada. Ket pagpagnaan tayo mat amin. Talaga mo tanay ranta pag naanday ta kalsada. Kaya't mo asawad. No jak aglinay, saan na ka mabali na magnadi ta kalsada. Ay, awan mo timbaga kakasta, Belen. Kunam, adalusan tayo. Tada tayo lang magtimagmag na dita. Di ka makaaw-awat, Mike. Siyempre, asino nga iti agdalaos, no saan na tayo ang marangay. Alangan, Mike, anong iti taga-kabangibang abarangay ti umay dito ayan tayo. Tapno, isuda ti agdalaos.
Unay-daytan ka. Nagdadalusan. Basta na po. Makitam dagita at tao. Ipokpokaw daman ti panagdadalos. In kayo nanang. Ta inakmat na nagtrabaho. Sakla ko man ti tumulong ng adamat trabaho. Naladawak pa ikiting. Nalabe ni anak. Mapankalatan. Di mo man ikaskaso dagita? Ha? Ang kababain nanang. Ay, jak lakay at ti mapan paas asukan kun paininitan di ta kalsada. No kaya da, agdalos kami, iti alas 5 iti parbangaon. Unay-daytan kaka. Maturog pa'y dagiti tao ananang. Alas 5, maturog na pa. Imposible Nasipngat pa'y ti kasta nga oras. Ay nalawagan ti alas 5. Basta jak kayak ti mapan tumulong. Unay-daytan kaka. Tay merienda ngay may. Pangmin aji barangay hall. Di yo pa impukaw mat. Masapol aya ngay pukaw. Kit-kitaan damutag. Adda di tanti merinda. No, trabaho ka ti pukpukaw yo mat. Panagdadalos manen kung kunayo dita. Ngam no merienda. Kasla ili mo jupay. Tapno jak mamuan. Ay, unay-daytan akinareklamadoryaw manang bilay. Ore kumaano alisto kayo mait nga may tumulaw. Saan mait? Yes kay? Makanday ta? Agko na ngay lumangyaw. Awanan kayo mo titibain. Saan mo takas sa ti panagsasauyo manang Belen? Emot kayo kiday. Nabayagan na nadlaw ko na itakang kanita. Ha? Bilbili na mida. Ngay panaw ng timirinda. Tapno sa anak ang makaraman. Kwarta maya, ti may gatgatang iti merienda. Nana, saan kayo ngagpungtot kanyak? Tar-aramidak lang ti trabaho. Kanti may parbang. Awang kiditibay nyo Agkukumplot kayo, amang ilamang iti lamot. Diala pagtatakunan ti lamot. Adaw, timakbakan di tabalay. No kaya yu ako palamutin kayo amay. Ay, unay-daytan kaka. Apaya pinaaya bandak kapitan. Kaslamo ada krimen nga naramid ka. Diyak kaya agapa ka na kayo. Gapulang ti makmakan ta kababain. Ada ayamot. Tunggal parang dadalos. Ket agriri ka kano no awan may tada merendam. Ayo day-daytan kaka. Pati day-ta imbagbagada pa ilaang mo't kada kayaw. Tarabe tabatat tao. Dungag ka man pa'y kanyak, Belen. Saan ka sa Manao? Kap. Siya ti mangibagbaga. No sino ti agdalos ti kalsada, iso ti mapakan. Alangan mo't, apakanen isa na ti mulong. Nangalamot nga itilaing mo. Ay, kwa nga min kap. Ore sana pa nagdadalos kag daldalo sa mat. Tadagiti lumabas kat agibulang damot ikiruget. Iti pa'y mga rod batog may. Madi mo tati kasta. Kaiso nga rod kap. Gapota, pinidot mo ti rugit da. Saan ka na tumulong iti oras ti panagdadalos kasta kaday? Ay, saan mat ngiti day takap. Ang maksyonan kumamot adayay. Jay agibulang day ti ukis ti makmakan kada sigarilyo dita. Kada rugit ti asaw. Ang daman gayam kakastapag tang. Ala, mang-meeting akto man. Ket maawis kayo nga umay. Tapno may bagayo day ta reklamo. O day tan kaka. Belen, agyaman at imay kanagaten. Iti na ito meeting. Kaya't ko si kamis mo ti mangibagay ti reklamom tapno mangganti amin. Ay, uwan kap. Kastoy nga min dayjay kakadwa. Ado mo ti rugit adal-dalusak iti batog ko. Kasi ti ukis ti makmakan nga itinagdag iti aglabas. Ubing man wano nataangan.
agraman ti sigarilyo, kada roget, tas aso dita. Kakabsat, sinitak namin ni Belen, tas sana nasaya at kararamidan na. Nga madamot rason na. Sana kaputa agbidbindot kat saan ko nadanggan ti rason na. Ita, anya ti nasaya at nga ramidan tayo karang iti bolos ti aso na nga agiwara iti rugit. Kananyaman ti nasaya at nga ramidan tayo karang iti matiliwan na agibalang iti opos ti sigarilyo. Kas kada nanganan iti chichirya kan nagdumapay. Multang tayo, Kapitan. Ay, multa. Kulang ng multa. Anyat makunayo da kayo amo marangkay. Anagaten iti dati a meeting. Ingato ti ima dagiti umanamong iti multa. Multaen dagiti sukir. Apo sekretary bilangem ti ima ang nakatangkayag. Majority matan. Ne. Magsitayag matan ti ima na. Lukas tangaron. Majority ti umanamong iti multa. Katita, pagnunumuan no niya klase ti penalty wano multa kaya sino man ang matiliwan nga gitinlag iti kumpormi arugit iti kalsada. Kan pagnunumuan mo no sino ti akin aso ti matiliwan ang nakabolos kan agrugit iti kalsada. So, anya pa iti multa, iti akin aso, no matiliwan na nakabolos ka nagrugit iti kalsada. Iti kasta, awan rumswa, asaan na pagkikinaawatan. Una nga pa sa Kapitan masapol ba talaga? Masapol, patas, makita amin. Ket dayta ti pagsasaritan tayo, iti sumaruno a meeting. Ket isunton ti main force apaglintegan dito'y barangay. Anya ti makunayo kabarangayan. Doon sila ta kapusto, malamong kami kinita ka. Ayaw, malamong kami, sana saya mo dahil ka. Kamu awanti ko di tayo. Awanti rin. Daytan kaka. When ada makuna check and balance iti barangay wenno iti sadinuman. Nagsayaat no agtitinulong dagiti bumarangay saan ket nga agpipin na dakes. Wenno ada makuna anaturay. Madilay ta. Masapol sang kamay sa kayo iti naimbag aganwat tapno na anayas ti barangay yo. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan anapauluan. Panagdadalos manen. Dito'y drama tayo. Unay daytan, kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.